ngado isa ngawan hangni namar yang kum Emily to ngaro hak yang kita gum pai pa no Teke ka rai ka resolution ka ba fishim menta ka singi ni. Na kalian jonga tu kanu kam na kanu don jinge ngitrelang lilang kanu don ngaru klem bat nang pa politics tang ba ngaru lilang na gi na yaki mo gini ro katpal ko nga katpal la nga bersang ban yarak yaki Ko bagi ya dite bai babu bi ai nang sigmo don gi thu wane khun kum ka tong MTC te kalian di PP don emba jing kersan Nagalang jonga hadu monda election ro tang jingai tang ba nagalang jonga do kwa palat beliau na ramrai mo kum MDC tang kata nang ba isna na iwi na tang ba kwa palat kandidat na ramrai tang Desa menta la san banai kenti philalong kum MLA mat ki ka sarkar kla syong ya ki dorbar terang ban dorbar liur te ki proposal ki jong phi ki ba phi la de move se ka sarkar nak menta ka ramrai jangam konstitusi nagalang jonga nang kong surok mo kapol house sarkar MDI 2 no kapol room MDA 2 nagalang jonga suwa bandrun mo lagram lang pat konrak no ni anga la ong ni nga don kam plat surok na ramrai tu nonglang kudum rok mo kawi bat paar bat nga gua plat surok na malang sutu ramrai kini konrak regular sisa ngam sale kan ne awak darum da jompi ong ta mo hadu munta nga bengema man ka porda kata te hetu naki proposal jong phi la don kanu ka skim ka ba ka sarkar kala Asyur, ya kemat sanction bisa. Dangsna mentah DPR, mentah nas post kilometer asna, mentah dangsna yang mentah lawan order, alai kopi yang harus kini le yang sarbi mentah di dangsna. Itu ada sarbi itu ada penemalang sultur amra ada apa? Teka ipat katong nyok pinang kemat ke ba pirang don nak banta karang berajar ngam konstitusi markadeiru artat ka konstitusi ke badan kajing kajih put deh te hato kerkum kajing setu yang pi kum MLA nak kaleng ka sarkar kalan embat pendep penbait put hapok ning senam persang katpal mo na doen jong ada government no mentar tang persang mo man kapol tang border Assam tang gerpat satmit ayu bun di jaikot mo mengira song bahati last week mo kataru hadin ngila songbiang Silong next week min hadin khasan tarik independence patang hadin untuk chamber thought meeting nang bagat bala baro MLA member jongga regional committee tang bersang mo bersang ban yarap Meghalaya mo panwanra Meghalaya mo tang baklem la le ayun tang kublai tip tang kata nang ba nagleng jong tang bersang baru MLA baru nadubet chairman baru MLA tang bersang